Kapamilataning UP Aguman, metong organisasyon daring Kapampangan king UP Diliman, metong nga panaral tungkol king regional broadcasting media, lalo na ing karing Kapampangan, ing penimuna na ning Kalalangan Kamaru Productions, kayantabe ing Infamax 8. Kabang tinanggap niya man papuri ing Kapampangan novelang kalam, inyang ipasinag de iti karela. Mapa Kapampangan laman o alideng estudyanteng areti keng University of the Philippines Diliman, kaya santingan kempe kamumunang Kapampangan novelang kalam, kaibat deng ayal ben ing mumunang episode na niti. Kapamilatanan ning pamakisabi na ning UP Aguman ing organisasyon dareng Kapampangan king UP Diliman. Mintaing Kalalangan Kamaru ampong Infamax 8 king universidad bang mamiya kabaluan tungkol king regional broadcasting, lalo na ing kareng Kapampangan para king karelang alternative classroom learning experience o ACLE. Masaya, maganda naman siya. Kailangan worth watching. Astig siya. Sikat na yung Holy. Maganda po kasi rin-reflect niya yung Kapampangan culture. Masanting niya po, makabilib yapin kaso sayang po, miya panalben Kenny. Sana pin po panalben yung tabong. Masanting niya po kasi bala mo open niya kareng ganagan ng tao, bala mo alang ma-open istong manalbelang pakanito. Igit dareting kasantinganan ning Kapampangan novela king pamagambul king kulturang Kapampangan. Quite excited because it's something new for Filipinos. It's not the very fantasia type of series. How does it help regional broadcasting? It's certainly new. It's something I haven't heard of it before, like a series that would be in the natural dialect of a certain region. So I think it would help. I hope other regions would be inspired to do the same. Yun na nga, yung cultural material, yun yung dati na nare-revive. No? So palagay ko, yun yung pinaghahalo niya yung makabago tsaka yung dati para sa isang synthesis. So binabati ko kayo doon. Kaibat na namang ayal Ben Randolph Longhas ing kalam, aisip na niti na sana ilamang waray, makagawa lang makaniti. Maganda yung napanood namin, maganda yung kalam kasi aside from pangbata talaga siya, pang sa market namin, it's just that na yung language nila sa Pampanga. So nainggit ako bilang waray na wala doon sa probinsya din namin. Sana bilang mass-comm student, makagawa rin ako in the future for my province. Kabang magpasyagnomang tula ang pong pamagmaragul ding Kapampangang estudyante king Kapampangan novelang kalam. Maging proud kaming Kapampangan kami. Diyan atso kami Kenny, kaya bedeng aliwang Tagalog, aliwang Cebuano or waray. So masanting yung advocacy. Thank you guys for coming. For me personally, mas madagol sab kasi makasabik yung pamang preserve ng culture tamo. Kasi sabi dapat diri Mr. Laksamana, madagol component ng culture tamo is language. So kaya pang paggamit ng Kapampangan as the medium nitang Kapampangan novela, madagol niyang bagay ito ba ang preserve in culture tamo. And also itang masanting kasi ka rin, makarelate ka. Kasi there are a lot of words or should I say ideas king Kapampangan culture. Alin mo talaga pwedeng i-express king other languages like English or even Filipino. So itang gets mo nandin pin niyang manalbe kami ating Kapampangan na mamayli pero ring ali Kapampangan ila mamayli kasi eda intindihan. Although itang translation na almost parehas kasi makagets tamo maka-jive in thought ita. Well, the mere fact na ing language na gagamitan da Kenny is Kapampangan, siguro makasaup yan na ma-encourage la rin kabataan, lalo rin kabataan yan na kahit papano, speak Kapampangan. Kahit king bale mo, speak Kapampangan. Okay. Jenna Lumbang, IMAX News. Ay ni nga manong siswan ng ambag ng Infamax 8 at Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, king pamanyulong ng kulturang Kapampangan, ing kaya katang amanong mapangalalo. Abe pagkakalali, maulaga ingbe. Abe pagkakalali, bilyaning masalese. Ingawang barok malagwa murining mimwa nanun ke kangikwa idawon me kingikpa.
pakakalale, maulaga ingbe, abe pakakalale, pilyaling masalese. Kapamilatanan ng News and Public Affairs team ng Infomax 8 Pampanga's Premier Connection. Deni rin balitang may kalap ngayon Aldo. Pasibayo ako po'y ID Santos, yung kaya kayong tala pamalita. Manatili kayo pong makatutok, karing makapanahon, tunay at patas sa balitang atad na kaya kayo ng IMAX News Aldo. Maya pa oras, kaya